namni akkamitti akkanatti viidiyoo waraabee dhiira erga yaa Oromoo. Ebade. Akkami ijoollee walirraan barattu viidiyoon qullaadhaaf ፎቶን ቁላን ገዲፈሙን ሳትፉ ጀራ ጉዳይ ነው። ዘፋኙ ሶና ታከለ ታሰርለን የሚሉ በርክተዋል። ዳዊት ጽጌና ታዲዮስ ታን ሶና ታከለ ነው ፋይደም ወዘዳ ጅሩ ባለጌን አከሲኮ ኦቦሌሳ ኮ አዶማ ኮቱ ታቴ ዩ አን የሆነ ደብራ ጅራዴ ዱርበበዴና ነመ ዱርበት ኮረቲ ወለልቱ ሲን ሲና ባፍለት ብረደቁ ደንዴሲም ባህር ዳር ላይ ራሴ ቤት ሰርቼ ገባለሁ ኢንሻአላህ አታሳፍሩኝማ እና ባህር ዳር ለተነቀ ማነ ጃረደ ጅራጅርቲ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشمار كفوني وردوستو تافي كبجمتو أوروشو رسيقا فيديو كبراسيني كبرد إدو في تنزرا كما بيكا مقايد دوهن ولرا ببني جرسيني قالي سيارين نفي دمو سيارين نفي ميمي أكاميتنا سيمت Ega ras video babbar so bashanan se kan irratti dubbanu kan irratti kolfinulle baay'isini qabad dhufeetan jira iddoo kana ammoo dhiifama gaati qosin raabadeen jira bultii shawwee guutaa jira ega warreen mugaara channel kana tarawataatan daba subscribe godhaati ma channel kana taan isinitti lakkaa'u yeroo subscribe gootan subscribe lamaan qarshii tokko miskiinaaf lafa kaa'aa jira subscribe gochuu hin sodaatina Haranam godhe godhime asakuma beekamu like gochuu beektu like isinitti himamu like baay'ee godhaa jirtu guddaa sin galateeffachuun barbaada gara video sinin jaaladde sinin jaaladda qabdite naan guttani barsiistu sin beebee kan bar qabxiifa natti irrate nu jaallan amma taan keessi deeraa garooti waan ma asaftullee wallaalte amma barsiistuun itin qaba warra qabdamtee mana yaalaa sin geessanii onni biraaf barsiistuun qabanye mitiire hin jaallanna hin qabanya kanaaf isinin jedhe malee waa biraa miti na jaallatta kanaafu qabxiisii guuta sinin jaaladda barsiistuu ko deem daftara kana jakeetiin argitu biirootti kottu deemna fuuldura biirootti dhufna qoba moo barattoonni yeroo kanaaga barsiisaa hojii rileeshinii sin qabdan addiinuma kana barsiisaa tuffatamuun jalqabame daabbo siinim iPhone naabiti beenu na keessi boole fataa jechuun barbaada skylight oole anasa qofaa jiruuf jireenyi goole nan sardiimmee giiftii koo nageessi jettee boole ata iPhone boossanaa biti jettee pro an kan ittiin jiraadhu dhabeera gatii shiroo piizaa fi bargarii kee eessabbaa koottan beeka cireega nama nyaadheen ittiin irbaata eega keekii miti raafuudha innan guuteeru kurtuu hin ilaaliin harka koo irrarraafanne furtuu hin binne konkolaataa in obbaafanne deega gatii taaskiyyuu dhabe ambassaa baasii eega kanan jiraadhu keellaa kanan hojjedhu boole halkan aas koottan fiiga guyyaa piyaasaa oole gamoo sabab bareedaa finfinne keessa jiru kutaama ciisichaayyuu keessaan arganne tiru an keessa buleen beeku nan seeyin ilma mooti maqaa qofan dhagaye booleen kan oromooti achiif humna isaan qabu naaf beeki gaabbiraayyuu liqaa seeneen kaffala gatii mana kiraayyuu guyyaa mana oola malee darbee madaana lami halkan buraayyuun bula dirree kattaan maarami kanaaf yoo na jaallatte qofaa kootu sin eega qabeenyan qabu ila onnee koonsiif wareega laphee koonsiif wareega malee booleetti waamne maalsaa fidaa walulla jaalalli yoo jiraate haga yeroon darbutti daabbo ma nyaannee bulla daabbo shaggar daabbo daabbo nama nyaannee bulla shaggar daabbo akkasuma naan qabaddaa laala dubartoota dhugaa isaatti maati akkasuma naan qabaddaa jalqabarratti cidha keessaniif kan sin barbaachisu meekaappii uffataa fi uffata sanaan immoo footoshuutii kan ittiin kaatan yaadannoodhaaf kan sin barbaachisu wanna ta'ee fi karaa shamaraa wantoota barbaachisan uffannaa isaanii biyyoota turkirraa kan dhaqan fichisiisnu walumaa galatti kan shamaraa qofaatti 800dha. dhugumaa baay'ee 500 sinii goona. kan maalii 500 kan dhiiraa 500 an kanan jedhu giiftii ko warra karaarra galgala dhaabatanii gurguran irraa fidduusin maaloodha 500 waa'ee eenyu akka haasaarru bara gosa baay'een barbaachisu dhiiraaf kanaaf gatiin isaa gadi bu'ee kanarra immoo dabaluu dandeenya isa guddaatti ce'uus hin dandeenya. isa yaada yeroo hojjetu isa yaada isa guddaa tolee sammuu kan dhiiraa fi isa guddaa akka goonu kana qabadhee darbaa isa guddaatti qabsa kan shamaraa 800 na ta'u haa ta'usa itti aansuun kan biraa kan barbaachisu diikoorii galmadha kan barbaachisu maal isu uffatichuma diikooriin gootanii maal
Galmi immoo qofaattidha. Diikooriin ta'u iddoo warri cidhaa sun ta'anii fi iddoo keessummoonni ta'an warri waaman ta'an garaagaratti bakka lamatti wanta qoodamuu fi kanaafis gara 800 900 yoo baay'ee miidhagsin immoo miliyoona tokkotti deemuu dandeenya. Ani ati yeroo dhalatte mee afaan gaafa banatte jalqaba 100 itti banatte ati giiftii koo waan tokko sitti mo'an ani ishee nama 10,015 yaadaa jirta. Ilma sabaati kun ilma sabaa uummata akka waan uummati irreechaaf qophaa'aa jirutti yaadi cidha isaa akkasitti yaadaa. Kanaaf galma baay'ina nama 100 ol fudhatu yaadiitii yoo dhibellee bakkee keessatti waa qopheessinee goona malee uummata kana eessa keenya eessan kaana. Nama 100 eessan kaana. Maatiitu 50. Akkanaa gootu eenyuti wedding planner. Uummata amma kana miliyoona amma kana asitti rakkisuurra baasii wayii xiqqoo fuudheen irra naannaa yoo barbaachise erga fuudhee booddee rakkina qabu Oromiyaa guutuun naannaa irra rakkisinaa nama. Yeroo kanatti fuudhuu dhiifnama 800 miliyoona tokko isa kamii baafnee isa kamii dhiifnu dara durbuma tokko manatti galtee nu gubdee borii mana keessaa nu ari'attuu fi miliyoona lama miliyoona. Yaa Rabbi ati nu baasi qiyaaman dhiyaatte namni akkamitti akkanatti viidiyoo waraabee dhiira erga yaa Oromoo ebade wayne du'anii biyyatti gadi galuu wayya. Maatii qabdi garuu maatiidhuma qabdu warri viidiyoo irratti argitan kun akkana taatanii abeet maariin faxaaree way abeet dhala gubbaa shaffanaa jalla akkam taatama yaa Oromooti mee ilaala kana gudii hurdati keessan kana laalladhaame. Laala tokko wanti hin taane viidiyoon fokkinaa viidiyoon footoon wanti hin taane baazara sooshaal miidiyaarra. Kana jechuun immoo yaa waan biraa miti qiyaamaan dhiyaatteetti dafaatu tobbadhaa isinii galee isuma dhugaa akka wanti akkasii baay'ataa jira. Maal ta'aa jirtu dubartoonni keenya? Maal ta'aa jirtu? Maaf tokko irraan barattanu? Isayyuu footoon tokko yookaan viidiyoon tokko gadhiifamnaan uummanni kun akka gammachuu wayii. Uummata keenya. Kuni onni adiidha. Deemee uffadhu kunis ilaala. Gaas libbi adii bicha nu erga amma jalaa. Libbi adii bicha nu erga. Masha Allah. Giri dari jauh ilaala. Arra bareeda moo akkam saawwan jubbii. Agasillee siiraaf isaa boisi. Guys, anarra bareeda. Hedduu bareeda dhugaa rabbii. Maal akka jiruun hin beeku dhugaa rabbii saadaatii yaa obboleettii qaalii jecha siif hin qabdu jaalannaa hedduu siif kabajnaa galatoomii sin callaa jechuudha. Wallaahi jecha hin qabu maal akka hedduu gammadee dhugaa rabbii thank you. Mee dubbadhatillee. Sodaa ta'e baay'ee galatoomii baay'ee nu ulfaannu wallaan asiin giiftiin nu ergite kanaaf hedduu takka galatoomii bicha arannoo waan jedhu. Mana kanaa bultii galatoomii jedhaanii. Egaa akkuma argitan makiidhaaf E&M ergameefii jira isinii galee ijoolleen Oromoo ijoollettii kana wal fuusisuudhaaf wanti inni hin goone hin jiru isinii galee wanti inni hin goone hin jiru. Bareedduudha ማሻአላህ ወረ ቦሌ ሰሞኑ ጉዳይ ነው። ዘፋኙ ሶና ታከለ ታሰርለን የሚሉ በርክተዋል። ዳዊት ጽጌና ታዲዮስ ታንቱ በንጽጽር እየተነሱ ነው። ሌላም ሁለት ዘፋኞች የዚህ ዝግጅት አካል ናቸው። አብረን እንዝለቅማ። የሶና ታከለ ወረ ቦሌ ነጠላ ባሳለፍነው ሳምንት ከፍተኛ ቁጥር ያለው የዩቲዩብ ተመልካች በማግኘት የደረጃ ሰንጠረዡን አለቀቀም። ከአንድ ወር በላይ በርካታ ተመልካች በማግኘት የሚደርስበት ሙዚቃም አልተገኘም። ባለፈው ሳምንት ብቻ 900 ሺና ከዚያ በላይ ተመልካች አግኝቷል። ቤታችን ይህን ዝግጅት ይዛ ወደ እናንተ ከመቅረቧ ከሰዓታት ቀደም ብሎ አኖንቲና ዲሳጋ ዋይ ሶና ዲሳጋ ማሲን እንገውይ ጀተኒ ሞሶና ኑ ፈይዳሙ እኒ ዱሬሮ ወያኔ ተፈላ እኒ ወን ተከሲ ኑ ፈይዳሙ ወን ተከሰከሲ ዱሬሮ ወያኔ ተፈ እሰጋን መታገሳ
Baadageen akkasii koo obboleessa koo haadhoma kootuu taate iyyuu ani yoon iddee biraa jiraadhe waan akkasii gootaa jechuudha bakka waan akkasiiti si galee. Ani እግዚአብሔርን ባይል ሸ ጃለደ ሶላ አረስታና ቦርስ ነን ሸ ጃለደ ዋን ንገቡ ግን በቃ አረስታና ቦርስ ታናን ጃለዳ ሶባና ናፊዩ ዋንተ ስትሩ ፉንደን ፍራታችሁ ለኮሰራገው እንፍራት አቤት አናማዩ ይሆን እቷት ቤተም ተመዩን አናማዩ መናባንጅ ፎን ሃረኩ ፍትሜ ቪዲዮ ጀደም አታከቲ ቪዲዮ ነው ጀኔ በካ አካውንቲ ከረታከቲ ዋጋ ኢሳን ጀሪ ነምቤ ከጋሩ ካና ሁንደ ከንፍደት ሲመታ ኬዳ እንዳቆ አኔቶን ጃለዱት እጀቱ አም ሲቲማን ይሩሚቲ አጌስ ተምቲ ሲታኒ ማን ማሳባሲ ዋንዱማ አጌስ ተምቲ ያለ አካውንቲ ሰቶ ቆላዴ ራፊ ብራን ሲቲማን ይሩ ሶላንቲ ማን ይሩሚቲ ባጋ ጌሰን በቃ ናቱላቴ አካውንቲ በላማ ምናምን ነው ለቶን ጃለዱት ያለ አካውንቲ ከላዳ ሶለ ይሆን ያትቤክ አካውንቲ ቡዲስ ዋማ ማናም ነው አይሶ አትሪኪዮ ጀቹ ሳዳ አማሴቲ ሶሊን አካውንቲ ሰዲ ቀብዲ አዳ መናሳ ፍላኔ እንዲ ሞሮ ማንቲኪ ጎዳራ አካውንቲ ሰባብ ማለት ድራማ ነው ሶሻል ሚዲያ ጋር ረደዴ ወገሩ እንዝሩ ፕራንክ ጀተኒ ኡማኒ ኩን አከበር ባሪስኒፍ ታምዲ ከናፊጋ ራሴ ባህር ዳር ላይ ራሴ ቤት ሰርቼ እገባለሁ ኢንሻአላህ። አታሳፍሩኝማ እናንተ። ላይክ አድርጉልኝ፣ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ፣ ሼር አድርጉልኝ። የራሴን ቤት ሰርቼ ባህር ዳር ነው የምገባው አገሬ ላይ እንጂ ካንተ ጋር እዚህ መጥቼ እዛ አዳማ መጥቼ ከናንተ ጋር ልጨመላለቅ ነው እንዴ? አልፈልግም። እኔ እዛው ተጨመላለቁ እናንተ። እኔ አልፈልግም። እኔ እጄ የራሴን ቤት ኢንሻአላህ ይሳካልኝ ይሆናል፣ አይታወቅም። የራሴ ነገር ሊኖረኝ ይችላል፣ አይታወቅም። የራሴ ነገር ካለ ደግሞ ክልሎቼ ጋር ፋብዬ እኖራለሁ። ከዚህ ሁሉ ውጥንቅጥ ልወጣ እችላለሁ። ቪላ ኤልሼፕ ጂ ፕላስ ምናምን ነው ፈልጊው ወይስ አፓርታማ? ምን ነው ፈልጊው? እኔ እናንተ ብቻ አብረን እንኖር እንጂ ግብት ብለን መዳበሪያም ቢሆን አንጥፈን በቃ ምን እንኖርበት። እኔ ካንተ ጋር መኖር ነው ፈልገው ትንሽዬ ቤት ታውቂ። እውነትሽ ነው። ማሻአላህ አንቺ አታስቸግሪም። በቃ አታስቸግሪም። በቃ ሁለት ክፍል አንድ ሰሎንና አንድ ቤት እዚህ ጋር ማለት ነው። በይ የተባለች ነው የሚመስለው ሰይድ ሲላት። እውነት ለመናገር ቪዲዮን በደንብ ይዩት። እኔ ቅናት ምናምን እንዳይመስል በቃ ሱመያን አከሱማ ጉበታ ታው ይቻል ጆላ አማራት ነቲ ፈካታ አከስጀት ለኬኒ ባህር ዳር ረቲ ማልጀት ማናጀር ረደን አቸጀራ ደመለ አዳማ ለቂተን ሲኒ ወጀን አከበፈደን ታው ጀቴቲ ሰይዶን ማያው አይዎ ያምነቲ ፈካታ አይዎ ያቢ እቲፉ ዋዝራ ጋር ማንጀራ ኤጋ ቪዲዮን ራፍ ከበደ ኢፍ ከነ ፈካታ ያሪኪ ሰን ኮሜንት ጀራናፍ ካው እንደገዲና ሀም ቪዲዮ ከብራቲ ወልት ደይምኖት ኦሮ ሾው ባይ